9 sati i 43 minute, dragi gledalci, jutarnji šou Uzbuđenje. Dobro jutro. Mi smo svakako sad napravili jednu pauzu, vraćamo se nazad sa aktuelnostima. Ostalo je još samo 2 sedmice do početka Bosna International foruma. Sa nama je osoba koja je zapravo najviše upoznata sa forumom i samim projektom. Hasip Hadžić, predsjednik Bosna International foruma. Dobro jutro, dobro došao. Hvala vam, bolje vas našao. Kako teku pripreme za forum i evo, bilo je dosta najava. Da li će ispuniti očekivanje sva koja su najavljene? Pa pripreme teku svojim tokom. Ono što je trebalo poduzeti na vrijeme, određene stvari su već poduzete. Znači, ostalo je još ovih detalja koji nisu mogle ranije da se završavaju. Što se tiče očekivanja, mi smo već ispunili svoje očekivanje. Znači, veliko interesovanje su počela da se bude. Ono što je najvažnije, apsolutno ne gledamo na 7. april da ćemo postići neke rezultate već 8. ili 9. nego samo doći do određenih zaključaka koje nakon toga treba da sprovedemo. Tako da smo na neki način već ispunili očekivanje. S obzirom da je, možemo BIF reći, to je skraćenica. Tako. Nešto novo, da gledalcima objasnimo o čemu se radi. Pa novo jeste svakako, ali je toliko široko da, evo, potrudit ću se što kraće da objasnim. Znači, stvar je u tome da na jednom mjestu stručne osobe, kada kažem stručne, onda zaista stručne osobe, u saradnji i zajedničkim naporima sa lokalnim zajednicama, uz pomoć provjerenih, uspješnih privrednih lica i sa 4. strane bosansko-hercegovačkom dijasporom, domaćim investitorima, zaokruže jednu cjelinu, jednu priču i pronađu da se prestane govoriti stalno o problemima, jer znamo mi svi situaciju kakva je u Bosni i Hercegovini, da se iznađu načini i rješenje za te komplikacije i te određene probleme. Svakako pominjalo se i neformalna okupljanja i kod najava i da su neki rezultati ugledali svjetlo dana. Koji su to rezultati? Pa do sada ovo nije prvi put, znači okupljanje, ovo je prvi put zvanično, da kažemo jedno veliko okupljanje. Forum kao forum, dijalog. Međutim, evo već nakon nekoliko godina tog neformalnog rada i truda da se neki rezultati postignu, od ovoga momenta krećemo znači, sa formalno pravnim tijelom. To je jedan od prvih rezultata. Međutim, pored toga, do sada u saradnji sa lokalnim zajednicama uspostavljene su 3 ureda za dijasporu, takozvana 3 ureda za dijasporu, Cazin, Bužim i Novi grad Sarajevo, koji su svojevrsni servisi na usluzi u svim potrebama i interesima naših građana koji žive van Bosne i Hercegovine u širom svijeta iz tih lokalnih zajednica. Znači sljedeći ciljevi da se takvi servisi i takvi uredi uspostavljaju u što većem broju lokalnih zajednica koje će zajedno sa stručnim osobama raditi na projektima. Jedan od takvih projekata je već zaživio, ugledao svjetlo dana. Radi se o Dinara Organic projektu u Livnu, gdje su domaći i strani investitori, prije svega bosansko-hercegovačka dijaspora, zajednički, znači sa lokalnim zajednicom ušli u jedan projekat. Cilj svega jeste znači da ne dajemo čovjeku više ribu, nego damo štap kojim će sam sebi da peca i da se hrani. Odnosno da prestanemo više sa tim takozvanim humanitarnim jednokratnim pomoćima, da kupujemo ljudima frižider, nego da obezbijedimo egzistenciju, to je da se nađe način da se čovjek sam sebi kupi frižider, a i nakon toga namirnice. Da, to bi otprilike bio i odgovor koja je razlika između BIF-a, odnosno Bosna International foruma i ostalih nekih seminara, foruma. Pa evo, mi se ne uspoređujemo zaista, ni sa kim cijenimo svačiji rad i trud i samim tim kroz period sadašnjeg neformalnog djelovanja nastojali smo sa svakim da dođemo do kontakta, da na neki način oblikujemo cijeli projekat ideju Bosna International foruma. Kada govorimo o resursima, nama lično resursi ne znači pojam kao pojam, resurs, potencijal nama lično ne znači nešto posebno, to je samo fraza, izraz, sve do momenta dok se ona
ne definiše, na pravi način ne iskoristi. I to je zapravo cilj samo Bosne International Foruma, jer znamo mi svi da Bosna i Hercegovina raspolaže i velikim resursima, raspolaže i velikim potencijalima, pa sama i dijaspora je jedan od velikih resursa, možda i najveći koje imamo. Ali za razliku, dakle, nije nam cilj 7. aprila da se iskupimo, da se uslikamo, da se to neku gala večer da dovedemo do kraja i onda nakon godinu dana da se ponovo vidimo, nego da u tom periodu sa partnerima, sa ciljevima do kojih smo došli, zaključcima do kojih smo došli na samom forumu, da ih zajedničkim naporima realizujemo. Tako je, to sam vas i htio pitati. Naravno, pitanje bi bilo da li zaista smatrate da postoji način da se sprovedu svi zacrtani ciljevi Bosna International Foruma. Na koji način će se to provoditi tokom godine? Pa vidite, mi smo svjesni, sami smo svjesni da zaista ulazimo u jednu veliku priču, jedan veliki projekat i dosadašnjim iskustvom i dosadašnjim radom i ovim rezultatima koji su neformalno već postignuti, ne samo da očekujemo, nego vjerujemo u to, jer da ne vjerujemo ne bi ni ulazili u ovakvu priču. Znači vjerujemo da se može, posebno sa konceptom koji je već zaokružen, jer kada dolazimo u momente i kontakte sa određenim ljudima, pa nas često pitaju u redu šta ja mogu da učinim za to. Nama nije cilj da tražimo od nekoga nešto, možete uraditi to i to, nego sami ponudimo, znači evo, čuli ste cijeli koncept, šta to vi mislite da možete uraditi. Tako da na taj način do sada smo dolazili i stvarno do stručnih osoba i do jednih velikog šireg spektra na neki način, da kažem, partnera. Tako da zajedničkim naporima vjerujemo da možemo učiniti neke konkretne korake i neke promjene u ovoj zemlji. Bosna International Forum je za 2 sedmice, ili tako? Jeste. Tako, tada će se istići tu okupiti se i naravno krenut ćete sa tim idejama o kojima ste danas govorili. Hvala vam što ste došli u jutarnji program Uzbuđenje. Hvala vam na pozivu i evo svakako nadamo se još da se vidimo. Naravno, želimo vam puno sreće i da sve to što ste isplanirali ostvarite, jer će to definitivno donijeti dosta dobrog Bosni i Hercegovini. To nam je cilj. Hvala još jednom.